Non malom pardon ron pen ki ong dung ratatum all party hills leaders conference aracharia songaja kong ke pangtang ponji aphan lapen longri longpat kacherai komalong kacherap chitudun ji aphan pura kaprek aracharia songatum methanga songchi osi APHL sialong chingbedun bom tanglo lason thak si therepuni phaing kora troxier ni langpher MEC constituency angkang rui lang solong APHL sia songa hin pen 6 sedula puthak cherok togamai padoponlo Bangso cherok to kamay kapado ponahut alo hisar po manpen APHL siya may puje ay kathar ka chitong dunalong ang tong inti kathar Rita Kram sa pipentang lok ki ong dunga ratatum chitong dun. Bangso hut BJP Congress pen kado kabe don faroket homa ratatum APHL siya long chepa ogdon rinti. Bangso hut APHL sialong kacepa ogdona bangpu pen perang kia pan kacethan ponki nilike kedam tang ningkan ko anpen lonita BJP pan ke kroy khipa bangpu binong bonta BJP atum ake japona bangke karbia khia pan kathe angato wara bangke than ponpe akang ting mate kibera to warlock si nangke japon lasi karbi pen danglok inglonga so atum do ansutami ke kibera hin nangke japon BJP racharia song along che odonra Keke jok wanja pan ke claim kedam APHL sia long bang pet non pusi kachuning ri padopon. Ahok ko ni ke BJP abang tu. BJP kan ke koi tiba bang tu. Apa si BJP itu kedam tangan tai itu teklong lo. Ini tu kan karbia kai mate inglong aso pan akang ting. Anak tu si mate kibir na tu si itu mana ke Japon. Apa si ni cini pene masih non bang di anak ini tu masa dia kacara long. Mate APHL sia long. Masih lah ini kita nggak tahu anaknya Japon posisi ini alang lipan jadi itu alang lipan sini serap itu tuh publik non di bangku MT election nangke alang lipan sini disebut itu lampel nili kado gue rap tanda cuning rilo kai kibira na tuh gitu nang nilo ke sini posisi non ini tum karbi kai mati inglong asu News report KTV News.